Sezona požara je u toku. To je vreme kada se svake godine zapitamo koliko su spremne naše vatrogasne jedinice. Snage koje se bore protiv požara prethodnih godina značajno su unapređene. Dobile su savremenu opremu, nova vozila, objekte i inženjerijske mašine. Posebno se izdvajaju helikopteri poput Kamova Ka-32 i Airbusa H215 Super Pume. Srbija danas ima 2 Kamova Ka-32 koji mogu da nose oko 5 tona vode, kao i 3 Super Pume sa kapacitetom od oko 4,5 tone vode, a kapaciteti bi uskoro mogli da budu dodatno prošireni. Po najavi predsjednika Srbije, biće naručena još 2 Kamova, dok se razmatra i nabavka još 2 Super Pume. Sad ćemo da naručimo još 2 Kamova da naručimo i još možda 2 Super Pume. Naši vatrogasci borili su se sa vatrenom stihijom i van granica naše zemlje. Ovog leta i u Španiji, gde su Srbiju predstavljali onako kako i treba, profesionalno, hrabro i solidarno. I'm going to be very brief because I only want to say one thing. Thank you very much from the bottom of our hearts. And we will not forget it. Hvala vam puno.